Kapitan Enteng! Talaga? Ilibre nak iti lunch, Kapitan? Ay, uwan sekretary. Awan di ba nakita iti pala? Nagudong. Iso asigurado nga awan na lutaw. Talaga, Kapitan? Uwan! Wala. Damag restaurant iti para daan ti tricycle. Naibas ti luto na iti. Sige, Kapitan. Agyaman na ka. Ewan. Awan ang yaman na sekretary. Basta sika. Ay, sige lain. Nag-order ka iti kayat mo akadam. Gusto dahi tuyan ka. Doa po tahi asidaan. Day na ko'y bungay. Na yun naman. Gusto dahi giant cup. Diyak kaya tilumok mo. Una. Kakaiso na asik-sik. Talaga? Sexy ah? Uwan. Adayo ang mas siksi ka ng tibanan. Thank you, Kapitan. Mga tagarunod. Sa kundyag bayad kalpasan ang mga ta. Enteng, pwede ka nagawid iti aldaw, kat nagluto ak iti si daunta. Sapay ado tay ilinutok, Anya ya tilinutom. tinuno at tilapia ken dinengdag. Aya. Apay adi ka nagawid, kat imbag hakmet nga agawid ka, Sa anak namin ang mabisin. Iso ajak nagawid. Nagmerienda kami ngamen. Iti alas 11. kasta ka day. Nala, si daunta tungarudan inton rabi Ado day jay. Uy, Mare, aday inutang ni Kapitan Alakok abang banglaw. Sagse 750 pesos. Bang-banglaw ti lalaki. Uy, Mare, Apay nga awan impakita na kanya. sa bagay, saan matanas kan ngay pakita na? Ay nasken laeng Ay, sa bagay Kaano nga inutang na? Idi na minsan nga aldaw, Mare. Agasem ngay dayta. Sag 750 pesos abang banglaw. Uy, Mare, tanabanglo talaga day jay. Kasta ka day. May Mare ngagbangbanglo ni Kapitan. Tapno na bang lumay. Nga may nudaduma agat nuwang. Ha? Sorry, Mari. Angam, dahita nga min timadlaw ko kankwana no dantuma. Aga, nuwang! Enteng. Ayan ti bang banglo nga inutang mo kani Marikwanag. Ito di. Na. Ibulbul Sam. Una. Ikaman pa'y ang nag-interes ka iti bang banglaw. Katuna. Tapno na banglo ang gasawa. Ha? Awan sirbi day tabang banglaw. No di ka mat agdigaws. Nagtibusak mo itay agsapa. Kahit nagbangbanglo ang paya. Nasaya at nukasta. Sige, bayadam to day ta inutang mo abang banglaw. Inton maalam ti honorarium ba? Una. Nasaya at magkit no agaramat ka iti bang banglaw. Sumit. Siyempre. Ipaganto na kiti masabat ko ang nabaglo ang nga asawa. Amay sa anatar. Kahit nasiglan ang kapitan. Oh. He? Ay, aguray ka. Nagdigos ka nga agpaiso. Agam, badum sapay la iti namin san nga aldaw day ta suot mo. Saan nabali at nabaglumot? Ay nainteng, agsukat kamot Nangruna, nunapan ka nagiwayway itinwang. Tawan sirbi day tabang banglaw. No agat nuang kantumot laeng. Hanggang, pangintimplaan na ka ni sekretarya iti kapain. Katuna. Nagimasod. Itamang pa yung hanggang. Ayawan magdakas na. Ay, nagseksi ni sekretarya. Wow. Hanggang, nakita kayo adway di restaurant iti na minsan nakalman. Ay, uwan. Inlibre. Napankam na nga. Ang mabay nga di na kayo nayaban. Kapag daklang mo iti paradaan. Saan nabalikan ka Dada kwartam nga ikaan mo. Inlibrim gaya may tilas ni sekretarya. Una. Napay nga mailibrim ti sa bali ataaw. Idinto ta sa katsan. Ay, may anak ka dilat ako araw.
di kag tagtagar. Siksi nga mini sekretary. Iso ang magustuhan. Nya, wala kang kang. Di kalatan nagtagtagar ko na. Bayan naklatan, tapakaragsa kag daga. Ay, dakas day tanggal. Ang mga numamuan niya antay, tudas ka. Saan mo gamin nga ibagbaga? Ay, nanggal. Saan lasak ti tao dito'y kabildatan? Ay, basta di kalatagi pulpulaw. May anak latan, tapakaragsa kag dayta. Ay, nagbanglukan sekretary. Daytoy tay inted mo, Kap. Talaga na banglo. Ay, di maya taos usaram gaya. Una, magusto ibanglo na, Kap. Ay, uwan gayam. Intanto aglans. Ijay laot ti papananta, tanay mi mas ti makan ijay. Sige, Kapitan. Ngam, awan kas ko ita. Di ka nagparikuta sa ti makamaw. Sige, Kap. Ngam, nakababainan kan ka. Anya kumat pagbainam kat, awan magdakas nga aramin din ta. Sa bagay, ah. Ilibre ka ba din ito, Lance? Maribanang, magustuhan ka di mo lang tay bangbanglo nga inutang ni Kapitan Alakok? Imutang manan? Kumay, bangbanglo apang babae. Siyempre, para kan kaday jay. Aya, kaano pa'y? Di na minsan nga daw, Maray. Nay, awan mo't inintid na kanya. Nay, ay, nalipatan na siguro ah. Damagam to kang kwan ha. Tabang banglo ti babae day jay. Maribanang, nakitak mo't da sekretary kon Kapitan. Simrag da iti restaurant di talaaw. Ha? Wen maray, simrag da iti restaurant. Amangan mat no saan aniinteng jay nakita. Iso maray, mang restaurant da siguro kini sekretary. Kasta ka day. Kasla da relasyon da. Ha? Wen maray, kasta ti panagawat kaw. Anya. Nasaya at tasimbangpet kan inteng. Apay ka day? Imbagak nga agawid ka itay aldaw. Ang di ka nagawid. Apay, napana, Adak ije barangay hula. nanganam itay aldaw. Ay, sa anak-anangan. Taapay, kat imbagak met nga agawid ka. Taagluto Masadudak nga ron nga agaw. Kasta, apay nga rod asimrag kayo kan ni sekretarem iti restaurant ijay laot. Ay, naku na! Saanan anaskan nga ibagak no asino? Ay, ulbud day ta, no asino man. Asino tinagbayad iti kinnan niya? Ni sekretarya. Imposible! Iso talaga. Ayan tibang banglo ti babae nga inutang mo kan ni Marikuanang. Kwa? Diyak mo ti ayan na. Napukaw mo? Ay, uwan. Kasta nagpaisaw. Ay, Sigurado ka? kuray ka man. Lagi pagman no sa dino tinangin diswa. Mabiit laeng, sekretary. Oh, nanabanang. Mapan kayo kadidita barangay hall? Meriendan samet day tabit-bit mo. Well, nana, impagatang ni Kapitan. Ah. Nagbanglo tabang banglom ha? Nangalam iti day tabang banglaw? Katno inted ni Kapitan, nana. Anya? Agdaman la damagag, sekretary? Napan kayo kanunang restaurant kan ni Inteng, ijay laon. Wen, nana. Masadot ka no nga agawid. Iso nga inawis nak amang restaurant. Kasta ka day. Umay ka, nana banang. Mapanta dita barangay hall. Taag merienda tayo kada Kapitan. Sige. Saan ako nasumurot? Taadanas kan, apapana. Itataadakan, Inteng. Agsarita taman anaimbag.
Apay nga imutang ka iti bangbanglo, kat inted mo ka ni sekretary. Ha? Inlibrim pa'y gayam. Idinto ta siya, kat uray na minsan. Dinak pa'y pinakan iti restaurant. Saan na bali? At awan mo't madingar aramitin mi. Kaya't nakadiasawan, ani sekretary ti inyo tangam iti perfume. Naku matidakas na ngay. Imbag man. Idinto ta siya nga asawam, kat dinakpay maikan iti perfume nga uray lalakaen laeng. Kwa, Kan adapay na amwak iti paradaan ti tricycle. Nakita na kayo kano ni Bakat Inday amang mangan iti restaurant. Anya? Ay, Imbagak iday nga agawid ka, gaputa agluto ak. Ita, di ka gawid. Tagayam, napan kayo nangan kan ni sekretarim iti restaurant. naku madakas na ngay. Kursunadam na dyan, sekretary! Anya? Kwa. Pumanaw kan! Wanaw inak ipungot ni sekretary, Ha? Agpili ka! Basta din na pasama ko lang. Iso apip manawak iti balay. Kinarigatin. Ibabay nak ni Banang iti aramitan na. Agasam tamapan na kano ipungot ni sekretary. Basol mo hanggang. Daytan jay bagbagak iday. Awan mo't madi nga inaramid mi. Talaga mo tama dito inaramid yaw. Agasang. Kung nagayam ni Antibanang nga agawid ka, tagluto ka. Ngamnapan mo kit din inlibre ni sekretarya mi jay restaurant. Ha? Sakat inyo tangan pa iti bangbanglaw. Idinto ta di mo maikan ni Antibanang iti bangbanglo na. Anya? Sana na sa ati kasta. Tanya nga iti kunang iti taaw. Ang mga no ibagatang at da relasyon nyo kini sekretarya. Ah, At da nasawa mangkail. Isu arumbang nga isu tiyon unam. Kursunada mo't ngamin ni sekretarya. saan ba't Saan kayo nga kuyukuyuk pa ya? Ngamin, ang mga no machismis kayaw. Kat pakadadailan nyo dayta. Sorry, abangan. Sana na maulit. Ha? Pixman, sana na maulit. Sorry. Agasad inte. Yutangam pa'y di sekretary iti bangbanglaw nga agbalor iti 750. Ah. Idento tawan to pa'y maigatang ta iti sidaan ka. Kuha nga mong banang. Amaw! Ah. Kursunadam ni sekretary. Isu asige! Ikan ka iti waya-waya. Nawayakan kan kuha na. Kuha, saan madakas ta? Taan niya nga ron ti kayat asawan ti aramidam. Nailawan la day, jay. Isunguraw na ako nakasaan na maulit pa. Sige, pakawanan ka. Ngam pagserbian na ka. Sigat agluto, aglaba, agdalos, kan ikatangan nak iti perfume, kan dadumabay apagpapintas. Ha? Kano saan? Sika, wano siya, ti pumanaw. Nasan mo na ako na. Nagpaglawa ko, tagi sa lapayak to na. Ngay, Nay, ay nasaya tayo may kakwaraw. umay ko man buludon tayo wasay mo. Jakmatan masapulan ti wasay ikaw. Agam sakbay na, tulungan na nga aglaba. Tani nabanog ako. Apay nga minasikat ti aglablaba. Kinapay adi mo usaran ti washing machine. Kasta ti ko na ni Antim, tapno mapakakwan na. Dus-dusangin na kagapo kini sekretaray. Shhh! Di mo paliksin tayo ta. Katita, agpatulong ka kanya. Ata naman banog ka. Ay, di nakiramraman di tadu sa manggal. Nagpuna nga niya ilibre ni sekretarya di restaurant. Sakit yutangan pa iti perfume na. Katay sagsi 750 pa. Asino nga iti misis adi agpong taot. Imbag kumamot ano ado ti kwartayaw. Yan niya ka betin, taulitap manan nga ibaga dito. Katuan may, alagid dahin. Ituloy mo ti aglaba. Tay nakalayan ti wasay mo. Ay, Jack, ipabulod kun ka no, di naktulungan. Ay, saan ka kayat atulungan? Nutulungan ka. Kung tanak ni Antay. Kan amangan no madubli pa iti dusam.
Ha? Iso nga ituloy mo latang tiyag labahan. Ay, bana. Ito yung tibang banglo. Saan ko nga inutang na ita? Ginatang ko ilay. Napanak nag-withdraw iti igatagaw. Nabanglo na ito. Inisong iti lamisaan. Itulin mo ito na. Nasayaan man. Ah, Sige. Irugim nga rudan ti agdalos ti balay. ah. Kalpasan na, agluto ka. Aramidat na ita. Kan inton maawat mo ti honorarium mo. Itad mo adagos kanyak. Mawata. Uwindong mo. Ha, tanuti mo itad kanyak. Amangan numagastos mo iti kalilibrem kan ni sekretary. Hindi ba naman? Ita, no agusto ka kan ni sekretary. Sige, nasaysayat no pumanaw kan dito'y balay. Saan na? Saan nga gusto kan ko na? Saan nakpapanawan? Saan na maulit din naramit ko dong mo? Saan na?